na kupitisha mafundisho haya pamoja, mada ambayo ni mada nzuri sana inayozungumzia kuhusu vidonda vya ndani. Mimi nitasema tu utukufu imrudilie Mungu anayetulinda na kutuwezesha kila leo, lakini pia nashukuru uongozi wote wa kundi letu nzuri la ndoa ya Mkristo duniani kwa kutupatia muda huu na kutupatia fursa hii ya kuzungumza mbele ya watoto wa Mungu, wanandoa wa Kristo waliobarikiwa kufanya ndoa katika maisha, na tunashukuru kwa yote. Muzia zaidi hiyo mada, lakini nitapengamia sana kwa upande wa mazoezi ya uponyaji wa moyo ndani ya ndoa. Basi tuingie katika kiingilio, maana ya vidonda vya ndani. Vidonda vya ndani ni majeraha yasiyoonekana kwa macho ya wanadamu, yanaotokana na maneno, vitendo au matukio yaliyoumiza moyo. Hupatikana kwa kukataliwa, kudharauliwa, kusalitiwa au kutopendwa. Ina maana vidonda, hii bilonda yenye tunapitiaka mingi sana mundoa, inatokana na ile mateso, majeraha yenye haionekane na macho ya watu. Yaani katika unyumba mtu anateseka, lakini hakuna mwenye anajua kama anateseka. Unawezi muona nanenepa, unawezi muona sante iko bien, kila kitu kabisa kwa nje anacheka, anaruka, na hata kanisani anaweza kusifu bila matatizo, kumbe ndani ana vidonda vya moyo. Iko na traumatism. Nataka kufungua macho ya wanandoa kutambua kwamba kuna majeraha yasiyoonekana lakini yanaweza kuua ndoa. Tena inaweza kuiharibisha kabisa na kufikia kuma divorce. Mfano wa Biblia, ukiangalia Ana aliteswa sana na Penina miaka mingi sana sababu ya utasa wake. Alikuwa na uchungu mwingi sana katika roho yake, hata alimuomba Mungu kwa machozi. Unaona kama hapa tunaelewa tu kama Ana alikuwa na vilonda yenye hata angeelezea mtu hangeweza comprendre. Pourquoi? Sababu iko katika utasa, na utasa hii ukisoma maandiko, hakukuwa tasa sababu alifanya dhambi. Hakukuwa tasa sababu ilikuwa ni bifungo ya jamaa wala kamba za jamaa, hapana. Lakini alikuwa tasa sababu maandiko yanasema ni Mungu ndiye alimfanya kuwa tasa. Sasa mbanda yake Penina alikuwa anamsumbua sana sababu yeye ana uzazi, anazaa watoto, na ikaacha kwenda tukana ndugu yake, niseme mwenzake, anamtukana mbaya, anamwambia maneno mazito. Vile tu mnajua kama mtu yuko mubumbanda vile anaonewaka, hasa kama iko na udhaifu yenye inaweza patia mwingine maneno. Hata kama Elkana mume wake alikuwa anatafuta kumuonesha ana upendo, lakini haikutosha sababu kuna kitu kilikuwa na mkera Ana ndani ya moyo. Fikiria mpaka mtu afike mbele ya kanisa, mukanisa, muhekalu, anaanza omba Mungu, anashindwa kuomba, midomo yake inaanza piga, kiasi kwamba hata mtumishi wa Mungu kuhani Eli alipomuona akafikiri alilewa na akasema ni mwanamke mjinga tena mlevi. Lakini akamwambia, hapana Bwana wangu, sijalewa wala sijakuwa mwanamke asiye na akili, bali nimekuja kuumimina uchungu wangu, majeraha yangu nakuja kuyamimina mbele ya Bwana. Kama watu wa leo aishi yale magumu na machungu yale mbele ya watu, angekuwa naonesha kama anateseka, angekuwa nacheka ili watu wajue tu kama mambo yote iko vema. Ndo maana lazima tuelewe, kuna watu wengi tunawaona leo, hasa wanandoa, kila mara tunawaona wanatabasamu. Uso zao zinatabasamu na zinaonesha furaha, lakini ndani ya ile munafichama maumivu ambayo hawezi weza kuonesha. Naomba wewe mwenye uko unapitia maumivu ya hivi, Mungu akusaidie. Na hii nisaidie kuwasukumia jambo la kwanza. Kitu cha kwanza kinaweza leta kabisa kidonda ya ndani
Ni kama ndoa haina mtoto, wameonekana kuwa matasa, kisha washindwe tegemea Mungu, na kuambia inasumbuaka. Hasa tukianzia kwa belle famille, mwanaume anaweza oa mwaka moya, wanavumilia mekikuwa miaka 2 miaka 3, kama familia bukwe hawaokoke, bataanza tukana mwanamke, na mara mingi shakwa wanamke njo wanateseka kajuni kwa sababu mwanaume njo tasa, lakini mwanamke tu njo anatukaniwa. Sasa kama wanandoa hawamtegemee Mungu, vidonda vitasumbua ndani vya sana, na watasumbuka siku zote. Lakini ni faida sana kumtegemea Mungu, sababu tunaona Ana hapa, yeye alienda kumkimbilia Mungu na Mungu alimsaidia, utasa wake ukaisha. Zwa sana vile vya ndani, muna vidonda vya kukataliwa. Hakuna kitu kinauma sana kama vile ukataliwe na mwenzi wako, mwanandoa mwenzako. Kukataliwa na mwenzi wako, familia au jamii, inaumiza mtu sana. Tena inajenga kuta katika moyo, yani inaweka kibambazi katika moyo ya mtu. Mnakumbuka kwa mfano Yefta katika Waamuzi 11 mstari wa 1 mpaka 11, alikataliwa na ndugu zake kwa sababu ya mama yake, lakini baadaye walimtafuta kwa msaada. Sasa niambie mtu moja, kukataliwa hakumaanishi kuwa wewe si wa maana. Kukataliwa haimaanishi kama wewe uko mubaya, lakini yawezekana yule mwenzi wako anaweza kukataa sababu alikuwa hajagundua maana yako. Na hii inaumiza sana, hasa katika ndoa, sababu wengi leo hawaachane juu ya Ukristo, banashindwa divorce, lakini mumashambre balishaka achana zamani. Mumashambre hawaishi tena ubibi na bwana, mumashambre habasalimianake tena, mumashambre hawawezi hata tena kugusana. Hii yote ni kukataliwa, na hii inaanza kuwa saa vile mwingine iko nataka mwenzake akufe juu ajisantiri iko libre. Hii inaacha saa mwingine anakataliwa, manake saa yenye haiko munyumba ndio anapataka upendo. Kubale watu wanaweza mchekea, wanaweza mfurahisha, wanaweza mtia moyo, na anajisikia faraja yake kule, lakini akirudia ndani munyumba, maumivu tena inarudia, na hii inakuwa vidonda visivyotibika kabisa. Mungu akwenda tusaidia bandugu. Kama ulipata mtu mwenye haokoke, anaweza kukatana na kuwa na kuoneshelea, sababu kukataliwa inasababisha mume au mke aanze toka nje ya ndoa. Na wakati ingine ukiona mwenzako anaanza toka nje ya ndoa, cha kwanza unaangaliaka, unaanza jiuliza ni nini nilifanya niacha anze toka nje. Eski siko mrembo? Unajiona urembo iko, usafi iko, kumwangaikia iko. Inasumbuaka na inaacha vidonda vya ndani sana kama unaanza kataliwa na mwenzako. Anaanza ona bainje ba maana kukuzidia. Njoo utasikia munyumba mwanaume iko naambia mwanamke, "Sukwena kwa saa fulani." Ukisikia bwanako au bibi yako iko nakwambia, "Sukwena kwa saa fulani." Elewa anaanza kapenda ule, aishaanza kukuacha pole pole. Sasa narudilia, kukataliwa na mwenzako isiacho na waza hauko wa maana, njoo uanze jiachilia. Ukiona mwenzako anaanza kukatala, fanya nguvu ujitengeneze tena zaidi. Jifanye tena kuwa mzuri, jifanye tena kuwa mrembo, jifanye tena kuwa anayemuhusisha, na kwa maombi Mungu anaweza kusaidia na anaanza rudisha moyo wako. Sababu sisi ni Wakristo, hatujaitwa kuingia katika ndoa ili tuachane. Inaweza fika tukorogane katika unyumba, lakini tupatane na safari iendelee. Tusiharibishe jina ya Ukristo na tusibomoe ujio ya watoto kwa ajili ya kutengana leo. Vidonda vya kukataliwa vinaweza kuponywa kabisa kwa kukubali upendo wa Mungu na kujua samani yako mwenyewe. Wakati yote hujajua samani yako katika nyumba hii yako na katika unyumba wako, ujue kama utaendelea kukataliwa na utaendelea kuteseka tena zaidi. Na nimalizie kwa nukta hii kusema, ukikataliwa na wanadamu, kumbuka bado Mungu anakutazama kwa macho ya neema. Yaani kwa neema Mungu anakutazama.
hata kama yeye anaweza kukataa katika nyumba, Mungu anakutazama kwa neema, na neema yake inaweza fanya aliyekukataa akutafute tena na ashuke mbele zako. Kidonda cha maneno yanayoumiza. Huku nje kuna watu wanajua zungumuza vibaya. Kama tunajua watu wanaozungumuza vizuri, vile vile kuna watu wanazungumuza vibaya. Tena wananena maneno mabaya ya kuumiza. Ndo wale wanaume au wanawake ambaye akikuona katika kosa, hata kama ulikosea, anaweza kukuambia mubaya mbele ya watu. Hii inaacha kidonda ya ndani, sababu inaonyesha kama mtu ni kama mtu hasaminiki, ni kama mtu wanamdharau, wanamuona kitu bure. Lakini wanandoa ni washauri, ukiona katika mwenzako katika kosa, jifunze kumwambia kwa hekima, kumwonya kwa hekima na kumwambia kweli kwa hekima. Usinyamanzie kosa ya mwenzako, sababu kunyamanzia kosa itakuachia kumchukia. Lakini usimwambie tena kosa yake mbele ya watu, mbele ya watoto, mbele ya wageni. Chunga mtakapofika chumbani, pale unaweza mwambia mke wangu wala mume wangu, Sheri, ulifanya hivi na hivi na hivi, sikufurahia. Vrema hii haiko mzuri, ilinikwaza, ulinikosea pale, au ulinipatisha haya pale. Lakini kama mwenzako anafanya neno kitu kibaya, wala anakosea, wala alifanya kwa kukosea, alifanya kwa kujua wala kwa kutokujua, hasira inakupanda mara moja, unamtupia maneno ya kuumiza, maneno ya kumdharau, maneno ya kumshusha tena mbele ya watu. Inaumiza sana. Hata chumbani hautakiwi kumwambia mwenzako maneno mazito. Lazima kutumia hekima, sababu tumeokoka. Kwanza maneno yetu yawe kama ikwe maneno ya kujiheshimia. Unajua Biblia inasema ulimi ni kiungo kidogo, lakini inaweza kuunguza. Vile vile inaweza kuunguza unyumba, inaweza maliza ndoa kama unaambia mwenzako neno mbaya. Mwi dunia hakuna mtu mwenye atavumilia kama neno ya buzito. Katika Biblia Ayubu 2:9-10, mke wake Ayubu alikuwa anamwambia maneno mabaya, maneno ya kuumiza, mpaka anaambia mume wake eti amlaani Mungu na akufe. Angalia huyu mwanamke, makiko naambia Ayubu ulaani Mungu juu nateseka na ukufe. Na mnaona kama uko banamuke mingi, saa yenye krize inaingia munyumba, njo banaanzaka sukuma babwanabo na kubaambia maneno ya mubaya. Hauko mwanaume wewe, haujue tafuta, hauko kitu, haunifanyizie kitu humu. Haiko mzuri kuambia mtu hakufanyizie kitu na unajua kwenye amekutosha. Kama unawaza hakufanyizie kitu, ulitikaka olewa naye. Na mbele uambie mwenzako maneno mbaya, kumbuka hata kwenye mumetoka naye. Leo inaweza kuwa ni krizi kwa mpiga, kuko siku yenye alikusaidiaka, kuko siku alikuwa na kuangaikia. Lakini nafurahia Ayubu hakufuatana na maneno haya ya kuumiza, na akamwambia mke wake, kwa nini unatafuta jikamata kama mke asiyekuwa na akili? Je, kama kwa Mungu mazuri tunayapataka na mabaya hayawezi kutufikia? Hasa tuandike hii: ndoa yenye afya inahitaji lugha ya heshima, ya faraja na lugha ya ujenzi. Hapana lugha ya kubomoa, hapana lugha ya ukosa adabu, na hapana lugha ya kuumiza. Maneno mabaya ni mishale, lakini maneno mazuri ni dawa ya uponyaji. Kwa hiyo unataka mwenzako akwe mzuri, mupe maneno mazuri, itamponya. Kuhusu vidonda vya ndani, kusalitiwa. Usaliti pia ni kidonda cha ndani. Usaliti inaumiza sana, hasa unapofanywa na mtu unayemwamini kwa moyo wako wote. Inaleta hofu, chuki na kuharibu uaminifu. Wanandoa, tukiwa wanandoa duniani, tena sisi ni Wakristo, tujue kama uaminifu ni kitu cha lazima sana. Lakini ukimsaliti mwenzako uende nje ya ndoa, unaenda kufanya uzinzi. Hiki ni kitendo ambacho kinaleta laana katika nyumba. Ni kitendo kinacholeta blockage
na kinaweza zuiza hata maisha kuendelea na watoto kuendelea. Kila mwenye anatokaka nje mwenzake akijua, mara mwana bomola bunyumba, analeta bamuchukie, na inafanya hata ubadilikake ae mwenzako hata kuaminiaka tena. Mfano wa Biblia, munaona Yusufu katika Mwanzo 37 mstari wa 23 mpaka 28. Yusufu alisalitiwa na ndugu zake waliomchukia, lakini ni kweli alikuja kuwasamehe baadaye. Kwa neema ya Mungu ni kweli kuwasamehe baadaye. Kwa neema ya Mungu ni kweli tunaweza kusamehe hata usaliti mbaya zaidi. Hiyo ni kwa neema ya Mungu. Lakini si vizuri kusaliti mwenzako, hasa kumsaliti kwa kutoka nje ya ndoa. Hii inaumiza mwanamke kutoka nje ya ndoa. Hata sisi wanaume, hata kama watu wa dunia wanaonesha kama mwanaume anaweza toka nje ya ndoa, sisi wa Kristo haturuhusiwi. Inaumiza na inaacha basi kuaminie tena, basi kupende tena ya kweli, na hata ubadilike wanakuwa na dute tu na wewe. Lakini kama mwenzako aishaka pima toka nje, sababu sisi ni wa Kristo, tusameane na maisha iendelee. Ni kweli usaliti inaweza kuvunja moyo, lakini msamaha hujenga tena uhusiano na kuponya roho. Kuleta uponyaji kwa vidonda vya ndani ni ipi? Sikiliza mpendwa. Vidonda vya ndani haviwezi kuponywa kwa muda tu au kwa maneno ya kawaida. Lakini vidonda vya ndani vinahitaji msaada wa Mungu, maisha ya maombi, msamaha, mawasiliano ya kweli na ushauri wa kiroho. Narudilia. Vidonda vya ndani vinahitaji msaada wa Mungu, maisha ya maombi, msamaha, mawasiliano ya kweli na ushauri wa kiroho. Maana muwasiliane kati ya nyinyi wawili, pia mshirikishe hata watumishi wa Mungu kama mlikuwa mumeumizana, ili wawapatie mashauri kiroho. Kuna mashauri zingine, kuna matatizo vingine wapare hawawezi leta solution, lakini Mungu analeta. Mwanadamu hawezi leta solution kubilonda ya ndani, lakini maisha ya maombi inaweza kuleta solution. Petro na Yesu katika Yohana 21 mstari wa 15 mpaka 19. Kisha Petro kumsaliti Yesu. Petro aliponywa kwa upendo na urejesho. Alikuwa restore na akaponywa kwa upendo yenye alikuwa nayo juu ya Yesu. Uponyaji wa ndani inaanza kwenye mtu alikubali ukweli. Ina maana kama balikuambia kosa yako, unaitika kwanza kama ni kweli na unatubu, alafu unajitoa kwa Mungu. Pia unaomba msamaha ndugu yako au mwenzako wa ndoa kwa kujishusha na kwa kunyenyekea. Ile inaweza leta uponyaji wa vidonda vya ndani. Haijalisi jinsi vidonda vilivyo vya zamani au vikue vikubwa, Yesu bado ni mganga wa mioyo iliyovunjika. Narudilia. Haijalishi jinsi vidonda vilivyokuwa vya zamani au viwe vikubwa sana, anayeviponya ni Yesu Kristo, sababu bado Yesu ni mganga wa mioyo iliyovunjika. Jueni kwamba ndugu zangu, ndoa ni agano, tena agano takatifu ambalo linahitaji moyo iwe mzima. Moyo isiwe na vidonda wala isiwe ya kuumizwa, isiwe ya kuvuya. Vidonda vya ndani visipotibiwa inaweza leta maumivu ya muda mrefu sana. Lakini kwa msaada wa Mungu, kusameheana, kuvumiliana, kuelewana, kujifunza upya kutembea mzuri pamoja,
na kupigana na kupambana pamoja ili mzuize vinavyoweza kuleta vidonda ndani ya ndoa yenu, Mungu anaweza wasaidia na vinapona na vinakauka. Bwana atusaidie na atubariki.